Ha kawai ke jingja sya rong tu kali na kesenong paham sim nong po. Uba Elman nong shili ubri utrai jong kali Maruti car 800 kabadan ye rong blue kabadan ru yo registration number ML not sau san ar sau nyo kala sya rong tu hau ba action nong klau uba sya ye khot kum uba na. Haba pentip alor kene ke jingja sya rong tu kali sya gibor pulit leng ba FIR hanong po police station. Uba Elman nong shili ulai tu ru ba ketika kali jong u kadon ke jing thot bat khot yau te uba action nong klau uba ju khot kum uba na haga khatwai tarik November arhajar arpuar banwan sena hiying jong u hasinong paham sim. Bat hadin malada ban senai ketika kali uneu action nong klau ulapan ye ketika kali ban let saboy rembong nak benta ban let sena ye ke waipat ke kali Henry nadu ketika sengi klem yo isu ban pun ye u bat ke kali ru uklemon pan phasyu. Dei hadu ke khat sau tarik November arhajar arpuar Boba Elman nong shili uberi utrai jo ketika kali ulas sedang ban lejwat yau teu beriu bat ya ketika kali. Henry labdin setia bat hadin ba om syam labdin lane om syam lalap ksaisu ula pentip sekibor pulit jong nong po police station. Henry hadu pa penmi yang ne ke khubor uba Elman nong shili syam layo khubor AA lana kaliang jong ki pulit lane na ki parlok parajor ki ba ula pentip halor kene ki jingja. Ha kebaide bergene ke jingja sya rong tu ya ketika kali dau te uba action nong klau lane ubala jukot kum uba na ubala kami lade bode na kesenong Maulen Smith na East Kassils District uba Elman nong shili uberi utrai jong ketika kali ula bu ya ke jingkerpat baladadan ki baju iya ke kali jong u kabadan yo registration number ML not sau san ar sau nyo kabadan ru ya ke rong blue ba pin pentip dak ba phone hau number pranyo san sau nyo iwe RR.